Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpinay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, sagudahin na rin ti surat, ti pagkasaritaan, ni pagayam tayong isagani nga pinauluan na iti Judas. Dear Manong Nemi, nagrigat, nagsikor, kadya ka mo noan niya pa itinak panangiladawan Manong Nemi, tibihag ti may nga balod. Tibiyag Manong Nemi nga dati uneg dagiti landok na lamiis nga landok arehas. Ado kami Manong Nemi, aduma-duma nga kulungan, aduma-duma nga brigada, naduma-duma nga basol, naduma-duma nga kaso. At damat lagi di balod Manong Nemi makasasarita padak nga balod nga napapasol lang ikarakaro na ti saan namat nga basol. Iti ta siyak Manong Nemi kat talaga nga nagbasolak. Gabuta nakapatayak Manong Nemi. Nautang ko ti biyag ti padak nga tao nga daytaket may sa kadigidi kang runan nga basol iti Diyos, linteg iti Diyos ken linteg iti tao. No apay Manong Nemi, igapo iti panangisalakan ko iti may sa nga nakapadpateg agayem, best friend. Ngayon best ko Manong Nemi, nga iso iti patayenda, ngayon babaen kanyak, insalakan ko ket siyak tinagbalin a kriminal. Kaya't ko lahi nga isalakan tigayem ko Manong Nemi. Adon nga tawen Manong Nemi nga dahak dito uneg ti pagbaludan, adon nga gulo iti nakaeramanak. Ngaming karigatak Manong Nemi tagsingsingpet. Takayat ko nga mayababa iti na isentensya kanyak. Kaya't ko nga masublianak ti pamilyak, ti asawa, kastameten, kadagiti doa nga anak mi. Awan ti gundaway nga jak agsanit, na malagit ko ida. Kumusta nga taidan? Kumusta itan? Nilagrimas nga asawak? Kumusta met itan dagiti duwa nga anak ko? Ni John nga inauna? Kastameten kini Girlie. Manulahing idi ti taon ni John. Idi na kumbigtaran ak. Pito pa ilang idi ti taon na. Kan kastameten kini Girlie. 5 pa ilang idi ti taon na Manong Nemi. Kasla mabriyat ti barokong ko idi Manong Nemi. Idi nyetnagan ti ukom, ti korte, ti panaka, ibalod ko. Idi makumbigtaran na. Gapota talaga, nga adu dagiti nakaimatang no kasano,
nga naagaw ko ti imo ko. Ti tao nga mayat amang bagso-bagsol kuma kini Jude nga gayem ko. Naggamak nga nasarapak ti takyag na nga sigurado kuma nga jigem na nga kutsilyo wano punyal kat may wakwak iti bakrang ni Jude. Ngam natangil ko manong nemi ti ima na kat naagaw ko ti imo ko wano punyal kat siya kun tinangbag-bag kong kenkwana. Ado tinakay matang tigasta nga napasama. Kaya adda mabalin manong nemi ti pamilya tinapapatay ko. Iso nga awang pulos ti gaway ko. Nakalalisto manong nemi nga nadangag ti kaso kat nakalalisto met nga nakombiktaran nak tapno di kastagat iturong dakon iti bilibid prison. Nga kasladyak kumakayat nga panawan ti asawa nga nilagrimas. Diya kumakayat manong nemi nga panawan di ginido ang anak ko. Nga man yung arod ti maaramida. Nagbaso lang. Binilbilin ko idi manong nemi ti asawa nga dinabaybayan ti bakina. Binilbilin ko dagiti anak ko ngagsingsingpet da. Karing-karing kadakwada. Ngagsingsingpetak to iti unag ti pagbaludan. Tapno nasapsapa iti panakawayawayag. Tapno makaksubliak iti pamilyak. Tapno suldintak to dagiti nagkurang nangado-ado nga nagkurangak kadakwada. Naudi idi manong naming inak. Nagpakadaan ti best friend ko ni Jude. Jude, pakikit-kitan ti pamilya. Isa gani, my friend. Oresan mong ibagadayta. Sigurado nga, siya ti makaamo kadakwada. Utang ko ti biag ko ken ka. Nusan nga gapuken ka, nga tayak ko maitan. Kat idawdawat ko, isa gani. Nga dinakabaybayan niya po Diyos, hindi ka adam, hindi pagbaludan. Nagsingsingpit ka, tapno alisto ka makaruwar. Tapno makadanam tumit lahit na kiti. Anak mo kanta asawang. Ikarik kang kay, isa gani. San ko baybayan ti pamilya. Dagita manong nemi, dagita eksena nga maulit-ulit. Kabayatan nga adak iti unag ti pagbaludan. Uri no adda araramidak, uri anyat araramidak mapaspasamak. Sumiplut. Dagita nga eksena. Ti panangpapatay ko, ti mangpapatay ko mo, ti gayem ko. Ti panagpakadak, iti pamilya, ken ti gayem ko. Ken, kumusta lang nga taitan? Kaya pudno na, nagsarunong ang talong at awen, nga maminsan dak mo may sarong kaharan iti may isang at awen. Maminsan ti may satong. Ngem, agsyamton nga tawen ko dito pagbaludan. Diyak matan mauray nga sarong kaharan dak. Ti asawak, kandi duwangan ako. Kandi gayem ko. Awang mati mabalin ko pang tawagan kadako adaman. No adaman, pinadas ko din ngam sang ko idang matawagan. Kumusta itan ni Lagrimas? Kumusta itan ni June, ni Gerly? Kumusta nga taitan ni Jude? Nga iso, tipuon kan gapuno apay adda dito nga agikarkaro. Kumusta da nga taitan? Aging ka manong nemi nga bigla nga nakaawatak ti may isa nga surat. So gani, sir, surat para kang ka. Kinon na ti gwardya manong nemi. Indanon na mismo dito selda. Inawat ko manong nemi ti surat. From concerned citizen. Nagdagdagar ti himak manong nemi nga nang lukat ti surat. Diyan ka muna apay nagtagtagar ka. Nadlaw nak manong nemi ti may sa kadagit ti patak nga balod. Kusa, apay nagtagtagar ka. Pasmado kan sama. Diyan ka mo. Siguro, adadagas nga damag nga nailanad iti reto nga surat.
Kas kumitian niya. No, kumadagas kang damag agad, telegram ako ma. No, at damang ibaga nga natay ni Kastoy. Natisgrasya na Kastoy. Telegram ako ma. Kaslasang ko kayat ng basahin. Lunok atamon na irwar mo ti papel. Ukrada mo na tarugyamon nga basahin ko sa. Nagkabon na ya? Concerned citizen. Alakit basama. Tadaglat ya sidag mo. Tamang dagas nga damag ang peso dahil tagwala ka pa eh. Ada ka mga nawa kayong kakusa. Manong Nemi, idirugyak nga basahin ti surat. Idi ko mapailaeng nga kayat ko nga idanon kan ka. Tipod nung mapaspasamak iti pamilyam. Ngayon mamangan ko na no adadakas mapasamak kan ka adakas nga ramidem iti bagim wano makaaramid ka ti madi kad adadala nga dumakkel ti problemam manayon ti kasum. Ngayon aslam kong konsensya akmet kadag iti makitkitak no saan kong idanon kan ka. Kabuta nagbaling kamet anapatig kanyak isagani. Numampaisan kong ibaga kang katipod no nganagan ko ngem concerned citizen amasek ng launay. Nabayagan nga makit-kita ken may matbatangan. Nga di best friend mo ket kang kanayon nga sumasarungkar iti balayo. Sumabat met dagiti putot mo ket kasla isun ti amada. Hindi mo kasla awanan nyaman na kanyak ta siyempre best friend mo ni Jude. Kat dagiti anak mo mailiw da iti ama. Iso nga impa anak na siguro tibagida ken kuana. Nga impa amamat ni Jude tibagina kadagiti putot mo. Ngem ti makadakas. Nakita ka mismo. Dua bukel ti matak tinakaimatang no kasano nga naginarakop dalagrimas kini Jude sa da nagbidninsito. Saan kun ngayon tuloy manong Nemi? Humanahin day jay. Aba nang imbaga na nga naginarakop. Ti asawa kandi kayam ko sa da nagbidninsito. Tagiti ayo! Kinunak nga dagos manong Nemi. Kit pinigis ko di suwa. Nagpukpuk kawak, nagreawak. Nakigtot amin manong Nemi nga padag nga balod. An-anawaan na ti mga apay kanyak nga padag nga balod. Kusa talaga! Talaga! Anakon! Kasta mo na manong Nemi ti panangan anawa da kanyak. Kabutan nakapigpig sa ang mangiwadag-wadag kadagiti mang tengil kanyak. Danog-danogak manong Nemi dagiti renahas nga landok. Wag-wagwagak manong Nemi dagiti renahas kaslasyak ti maysa nga Samson ako na kasla kayat ko nga rakraken dagiti renahas tapno rumwara ket tumayabak nga wagawid tapno papatayak dagiti Judas tapno papatayak dagiti manglilipot. Oremat no asin no manong Nemi. Urimat na sino, no mamuam, nga kastanti mapaspasamak ti pinanawam nga pamilya. Nga adan sa bali, nga bigbigan, dagiti putot ko nga amada. Nga adan sa bali manong Nemi nga mga arakop kain inarhakop kain inagag ti asawa. Nga adan sa bali nga mangtutuon kayong kuana. Nga tipay mismo nga gayem ko. Nga tipay mismo manong Nemi nga tao nga insalakan ko. Nga po nanuapay nga nagpalinak ang kriminal. Kabukan nita ko nakeng kuana nga saan naabay-bayan nila. Nganjangmat ko na ng ibaga keng kuana nga ison timang sukat kanya kakasama ka na sawat na sawak. Imbaga tigas na keng kuana manong Nemi. Manipod
Idi tanabasak dayda nga surat manong. Agmulmulera kang kanayon ti panunod ko. Awang pulos ti panagtal na tiriknak. Awang pulos ti panagidana tiriknak. Makapungpung tutak. Kang kanayon nak manong naming at pukpukaw. Kang kanayon nak manong naming ano da maigamak nga badag kati purwak ko. At abay ni gundaway nga kaslati pa nagkitakit ni Jude nga hudas nga gayem ko kasangsang nga padak nga balod kini suntumat na tidanog-danog. Pagtungpalan naman ng name pandakton iti Bartolina. Iti kadak iti Bartolina. Anong name? Ano da nga makitmariknak. Iti kaawanan tinamnamak. Sasat lang ko mga roden no sangkon nga insalsalakan ti gayem ko. No kastan tumadla ti pagtungpalan na. Apay ngamin nga inaramid ko. Tinanggamat iti takyag. Ti lalaki nga mangbagsol kuma iti bakrang ni Jude. Apay ngamin nga inkarigatak nga inagaw ti punyal. Kapag ngamin nga di maagaw ko dahil nga punyal kat kaslatawan anyaman nga binagsubagsul ko dahil nga lalaki nga mayat nga mangpapatay iti best friend ko. Kapag ngamin nga insalakan ko. Kapag nga diyak pinanunot nga dumteng to di gundaway nga nasyak ti mabalod ka na da gundaway ni Jude. Nga mangagaw kaniyak di pamilya. Kapag ngamin nga sangkong inamu dahil siyak pa'y nga napintas ti panggap ko nga mangisalakan ti agpagad nga isa nga napatig nga tao. Siyak pa'y ang tagdus-dusa dito nga nanayunan pa'y dito nga panagdusak gupot ti kasjayan nga mapaspasamak kan aramidan di kiti hudas di kiti manglilipot. Manong Nemi, kayat ko iti taglibas. Kayat ko taglibas kat no makalibas ako anti sa bahala nga panggap ko no saan nga mangpapatay ka dagiti manglilipod. No umuna nga papatay ti gayem ko nga hudas manong Nemi. No kasano ti panang duyok-duyok ko. No kasano ti panang bagsubagsol ko iti lalaki nga mayat na magpapatay kung makengkuala idi. Dirdirek na doon nga bagsol iti bagiti na dumanduma nga pasit ti bagiti ayop ti hudas nga gayem. Isinak ti ulo na. Chap-chapet, tadtadag iti napidong manong Nemi. Kasta ti aramidek na makaruwarak. Kat ti asawak na maglilipot. Nga saan malang nakatupel. Nagkari. Nga man niya tinapasamak. Kastan tungad ti aramidek ken kuana. Tadtadag to iti napino. Uwasa ito ti usarek. Nga pagtadtad kang kuana, wasay-wasayak, ida papatayak, ida. Manong Nemi, saan mat nga patingga, dagiti nasisigit unay kanya kapadak nga balod, nga mangbagbagakan nga. Kusa, laglagi pa yun, nabinas si record mo, iti nga doon nga tawen. Ito dito lang atawan nga, napadasam ti ni Bartolina. Baga no, mapukaw dagiti good record mo, kat agbaling nga bad record namin. Kat, di ba, nakapila ka. Ngay dawatan da iti pardon. Baka may babawi deta. Pasyarem ni Warden. Unasan, sungurot ka kada kami, saan ka agpupupok dito sa selda? Nung gusto nga umay dito papastor. O matender ka karagiti. Panagsamba. Paraan niya. Katapno. Umasidagtag na po Diyos. Ano sana tayo baybayan na po Diyos? Di mo kunain. Nga napukawan ti pamati mi ti Diyos. Kasla mapukpukaw pa yun ko sa may palubos na ita ko sa skamit. Kada tayo dito yung selda. Iti ayan ti nga selda kat kasisimpatan.
Sikat mang dagdag kada kamno ka nga umatender iti misa kada nagsamba. Ngayon kada Domingo, una niyaman nga aldaw nga kaadar iti umay mga asaba, mga pangag, mga lawlawag kada ginadudo mga doktrina kada katuwiran. Dagiti sa asawa ni Apo Diyos. Agbupok ka dito salda. Sa mo po kahon tinamnama, kusa. Tanya kung mapinaserserbi na nga gawid nga mawaya-waya anak. O matinda sang petak nga pamilya. Inagong matinda di huldas nga gayim ko. Ngayon, kahit ko nga talaga ti mawaya-wayaan, isungar nga singsingpit ka. Kahit ko taglipas, ipamuspusak tap na makalipasak. Nainayon na ati problema. Kahit mo ti makalibas, kaso na ita. Nung makalibas ka, mapapatayan ti gayem mo, papatayan pa pati ti asawam. Nung mapapatay mo ida, baka tong palbihag, nagsubli ka dito pagbaludan. Sa anak to nga patiliw. Kahit nung mapapatay mo ti asawam, anya tinamnamay nga mapasamak ka rin dito ang anak mo. Agpanunod ka tiniimbag, kusa. Sa sino kumapit, di makapagpanunod tinimbag, tikas ito yung mapaspasamag. Basta kadilatan mamati ka, tilinaon ti surat. Ha? Basta kadilatan husgaam, ti asawam, kendi kaya mo. Gabula yung ti surat. Nga dinain niyam amo ti pudno kinasasyon no na. Concerned citizen lang. Adot kasta nga mapaspasamag. Pamadpadakas. Kadaan nyo kumati pambaran na dyan nga nagsurat nga mga ibagat kas dyan saan nga pudno. Alaman, kat nakalulawag timbaga na, concern iso na kanya. Di na kumakayat nga ibaga nga isurat ay pakamu kung nagiti maimat matangan na. Ang makonsensya ka no. Di na kahit nga ibaga, tama nga ka no, dadakas sumapasamak kin aramida kinibagi. Ngim, rumbeng ka nung umamuak, tapno amok, nadyak mang namnaman, no, anyat mapaspasamak. Iso nga matiak nga pudno, tinilala iti surat ko sa. Awan ti rason, tapno padaksin na kumati asawak. Awan ti rason. Pudno lakit di. Nakiti, ayo, dadala kumati masangwa anak, kao pagkalak kita, papatay kita. Tantada kita na pino ti magida. May maya mismo manunemi ti may isang pastor. Iti selda ngayan ko. Kapsat, nabayagan nga saan ka nakita, may matanda. No dumadanong ti aldaw, siya pupupuk ka dito selda. Anya ka dito mang burburi-buri ti panulot mo. Dati ka na sigmetak, pastor. Amoy yun dita. Numano nga tawin. Nga nagbali na ka na singbet, iti ko nagtipagpulutan. Ngayon kabulayan ti surat. Basta latan na mati ka. Talagang mamati ang pastor. At naman ka nagpaiso na kaspagarikan. Ngayon, ano ti maaramidam no nalpasa na kasjay? Amo nga babawi na kiti pasamak nalpasa nga napasamak kapsat. Rumeng unay nasanguhan ti masakbayan. Dagiti anak mo ti pananutem. Nukas pagalikan tagpeso nga naarami din ti asawam ti kasjay. Awan ti maramidam no di mangikararag ka ni Apo Diyos. Nga masilawan ko mati panunod da tapno isardeng da tikas dyan naramidan da kabudatakkel abaso liti Diyos katukas pagarigan ta masilawan ti panunod da kitaksina da kitisardeng dan teraramidan da kat makarawan kanto mawayawayan ka kat nung kayat mo to palang awatin ti asawa makasasawa nagsayat unay kidin tapno saan matla mapukaw ti ina di kita anak mo. Panunutem di masakbayan di kita anak mo. Kapsat. Itultuloy mo teksing singpet.
Kas na ko na ni Warden nga nakapila tinagan mo para iti idadawat iti pardon pamakawan tapno mawayawayan ka san mo mga danon mo numano ti na ano anya numano nga tawan nga ikarom ti nagbasulam sa mo nga ibatan ni Apo Diyos saan kang umabit kang kuhan ako kamsat awan ti sabali aka makatulong kang ka no saan nga ni Apo Diyos kasla limag antirik na manong na yung nakang kadagita pamalakad ti maysa nga pastor apan nakabag iti Diyos manong na yung kasla kimbal matirik na ken ti panunod ko kalimag anti baroko ko nang rona manong na yung iti payaban na ti Warden pagtugaw ka isa ka pagkawarak sir o anak, kumusta kan? Sa ngapulon nga tawen, adda ka dito eh. Apagtapog ko iti mga kasangapulong nga tawen, sir. Katuwen, karito may kasyam nga tawen kita. Napadasam itin namin ano ka nga ni Bartolina? Namin talo, Warden. E magdasahanin nga na ulit pa eh. Parbareng no iti dito yung atawen. Mapurbaran ton. Iti kikid daw meeting. Panakawayoyam. Ituloy mo tagsing-singpet. Kanya? Kahit numawayawayang kanton. Awan sa bali nga remedium no di agbalbaliw. Awan sa bali nga remedium no di mangliklik iti paggad. Mangliklik iti posible nga panagsublim iti pagbaludan. Gamanak, sir. Sige. Dadalang tikait ko yung bagakin palagip kang ka. Isa gani. Manong nemi na daduma mapukaw danyaman nga dakas apang patunutek. Ngam na daduma sumken lata manong nemi ti pungtot. No apekit di ngamin manong. Ngadyak maliklikan ti di agpungtot. Gaboto kahit ko talaga nga makarwara ko tapno. May pesak tinaloos nga pungtot ko kadagiti doa. Huwain manong nemi. Kinapudno na. Aday duldulin ko nga punyal. Aday di naagaw ko nga punyal iti maysa nga napasamak nga rayot dito pagbaludan. Ngayon duling ko manong inlimang ko. Triple blade man. No apa, kano kasano nga itadanon sa sarek na kita nga klase ti armas. Ito nagtipagbaludan. Ando na kita gipuslit man nemi kada kiti armas. Na duma-duma klase nga armas. Adama na kita agaramin. Makakita da lang man nemi natay oray ultimo nga kotsara ko na tinutur mabalindang haramidan man nemi nga. Iduldurin ko manong. Tainton makarwara. Triple blade. Iti pangpapatay ko kadag iti manglilipot. Iti manglilipot nga sawak ken ti hudas nga gayem ko. Adamat na kiti gondaway manong nemi alagipek na kiti naragsak nga paset tinapalapas. Wen, kahit ko lang ngaliklikan ngagpungtutak kahit ko lang ikaten gani waksik dagiti eksena nga magpapungtut kanya. Tada dagiti gondaway manong naming sumiplot iti panunod ko ti sirimatak. Ti ko na manong nami ti surat nga naimatangan na ti panaginarakop da Jude ken kastamat na yung kinilagrimas sada nagbidnis ito. Dagos ko no ka manong nemi iwagsi da ita iti panunod ko. Ket suktak kadigiti naragsak nga kanitumi kinilagrimas manong. Ket ko la ti umisem.
Kahit ko la nga naragsak ti rupak. Kusa, kasta at aramidem. Saan ka nga nagakamurgrag, pungpungtot, nga mas. Kita mong nakalawlawag ti rupa, kapag isam ka. Oo, hitam. Nagkakubwapo ka nung kasta nga naranyag, dagiti matam, isam ka. Saan nga nakaputput, saan nga nakakuyom, dahita nakulap mo, dikat nakaokrad. Diba? Kasta nga ritiraramidek ko sa. Saan ko lagi pwede kiti makapapungtot nga eksena tinapalabas. Ngayon kaya't ko nga pasublin, dahil kiti makapaisem ken makaparagsak, nga paset ti kalman. Oh, kasta Baam, saan mo lagi pwede kiti mading, tilagay pa kat dagiti napintas, dagiti naragsak. Diba? Oo, makita. Nakaranaran niya yung tarupam. Nagmayat ti umisa man. Naglagan tirik naman no sangkang agpungtot. Nga awan ti sabali nga panunutim no di nasayaat. Okay. Ungarod. Dede, panagam amumi hindi kinilagrimas. Wow. Laglaglagip ti na palabas ha. Nagamamon yung amin. Iti may isang pasala. Uy, public may dance ko na. Uy, nakadado nga babalasang hindi pare. Kusa ko na. Kusa. Uy, ngayon may sa iti nakatuunan, nakaiturungan ti matan ko. Na para kanya kadiso iti kapipintasan. Inalob ko. Awan ti sabali di nga isalak no saan isunalat ta. Isukit isunalat ta. Kinapod na kanidi nga salaan kat na ibaga ko niti I love you ken kwa. Wow! Kat manungat aldaw sakbay nga inaklon na ka. Aldaw? Duwa nga tawin. Ay! Duwa tawin. Nagbayagan ko sa. Gabutin panignay ko nga talagang ipatpatig ko iso. Nabayag unay. Naguray ka. Apay naguray ka. Kaya agbasbasan mo pala edi. Gabot estudyante pala edi. Duwa nga tawin. Kalbasa naggraduaro. Edi adan trabaho na. Inaklon nakmat tayo. Anang matitrabaho mi di. Sumusurot aki ni Jude. Ano trabaho ni Jude? May isang real estate broker. Kung nagbitas pa kayo, biyag na. Ngayon ti makasada hawak. Ano apay nga, duwan ti putot ko. Inanak na pa itinoon na. Drumbang laay, best friend mo eh. Hindi kong padrin pa yun. Doon lang nga din ti putot ko. Di mo talaga asawan. Mga mood na bakla. Hamon na bakla. Gabot na mahilig mo't karili babae. Kasi ano? Kang kanayon nga, mapan ka nagiti red light. Kasi kung may TV1. Kaya nagiti bar. Nagiti GRO. Kaduwa nak siyempre. Nagrunan ako sa nga makakomisyon ti takkel. Opo ko na. Layos ti inom. Babae. Sa gagaysa ka mga babae. Tapay, ado kayo. Kaya nagiti empleyado na. Adamil empleyado na. Kato na ta. Gumatang iti daga. Kalpasan na. Developer na. Paaladan na. Kanda dumapay. Dumating iti obreros na. Saan to balbalyo nga ilako. Ditakdakkel ting maganan siya na. Kaslahon siya serbi ti kwarta king kwanan na duma. Uri la duwa nga babae ti katebol na. Sana iruwar ida nga duwa babae. Sami baga bakla. Haan. Sabi siya nga rin nag-asawa. Dito nga rin ti problema. Best friend mo, apin di mo sinaludsod. Saan nakanupay nga namaamu ti babae nga patpatig na. Basta, nga mado nga babae tinaramanan na. Gabi ti trabaho na. Ti trabaho mi. Trabaho mi ko na kata, siya nga rin ti right man na. Right hand na. Bodyguard na. Close-in bodyguard na. Ado madagiti nagbaling nga karibal na. Kainagaw na, kanagiti
ala na, lot for sale. Kat kabuti gura daking ko na, kabuti dakil nga rod nga karibalda. Impang dadamot ang dibiyag na. Kahit dapo kahon ni Sona. Isunod din din eksena. Eksena nga niya. Agab-abay kami. Pagamamlata, nakita nga da, tao tilikodan mi nga magbagsul kan ko ana. Kanya tinamnamayam nga ramidan di may sa kanya, kas kanya ka best friend. Para iti pa nakaisalakan ti best friend na. Ginamatak. Titakyag. Ti kalaban. Tinagaw ko timu ko. Sa siya kung tinabagsul-bagsul kan ko ano. Oo. Ayan, kat. Abay, kat, isardeng mo ditan. Abay, ang mga no, agsagit ka manin. Ang mga nagpungtot ka manin. Saan mo nga ituloy pa yung alagpain? No kasano nga nagbalin ka, kriminal. No kasano nga nakombiktaran ka. No kasano nga nagpakada ka, iti pamilya. Saan mo nga lagpain nita? Oo, sanay ka man. Just smile. Umisam ka na ta. Umisam ka. Alam, umisam ka. Smile, bro. Smile, kusa. Smile. Oen manong nemi no kasta nga madanunan ti kasta nga eksenan. Saan kong ituloy pa manong nemi? Kat baliwag tumanen ti lagipek. Dagiti nararagsak akan ito mi manong nemi kinilagrimas. Dagiti kam panagkinkinamatan no idakam iti iya. No idakam iti beach manong nemi no ka magpipiknik. Dagiti eksena manong nemi nga panaginarakop mi. Iti eksena nga panaglanang dagiti bibig mi. Dagiti naragsak nga eksena. Nang runa no kasta nga pagustuhan mi tirik nami. Kat maitayok kami tinalaos nga ragsak. Iti pa nagtipon ti ayat kinayat, barak and barak. Dagiti ragsak agundaway nang runa ilipas ngayon nilagrimas ni June nga inauna nga anak ko. Inauna nga anak mi mano. Nga napasarunuan pa manong nemi ti maysa nga anak kalbasan ti duwa nga tawen. Owen, amay samiten nga babahay man. Dagiti pa nagkukuyok mi nga sang kapamilya manong nemi tapno income. Agragsak, aglangay, ag-shopping, agpaspasyar. Ngem, nakiltay amin digito yung ragsak. Iti apagdarik matlaing manong. Iti pa nagbaling ko nga pilit a kriminal. Karagikarkaro akita, ti basol. Iti pa nangisalakan ko, ti best friend ko. Nandiyak yung pagarup manong naming hinudas na. Ay, kusa. Kanya man ang dating aksana. Abi, kasta ka man. Abi, kasta man nilangam. So, akalagbagtit. Umisam ka, tunong ko, nagpungtot ka, grubagat nga. Tinabasa ka surat. Lipatay mo, katman dita, kat. Katay mo dita. Saan nga lagi pa, no, anyan man, tinailanad, iti surat. Apay nga naramid ti kayem ko ti kastoy. Apay nga naramid ti asawak ti kastoy. Nalagaan lang panunutem deta no ikam iti rason no apay. Siyempre, maililo mo ti asawam. Siyempre, mailo di kita anak mo nga daamada. Siyempre, tao lang ti asawam. Katimat gayam mo. Baka mat no dahil tatirason no apay nga saan nga kayat saan nga gasawa. Ha? Baka tinalimad ka ipat patag na mat nilagrimas nga asawa. Ket kastaon ni tiragsak na. Idi tayo may balod ka. Di adagod na away na. Kurka. Saan nga punto na kasta? Mga no kasi ti eksena, uno kasi ti rason. Agpadpada, uno may sa nga babae, ti pakariknaan nyo ti ayat, dakay nga kayem. Katinok may baga, tapi nubus uyak. Baka saan kayo pwede agam amo, kay ni Jude, hindi agam amo kaging lagrimas.
Saan? Nag-asawa kam idin kinilagrimas. Idinumteng ni Jude tibiyag ko. Oo. Baka kit no, di ayam amom nilagrimas kini Jude, kit nagkurso na nga dagos ni Jude. Sa anak ka din na rumrumuan. Ano? Palubos sa kidan. Kaya ang tangin naragsak siguro ni lagrimas. Naragsak mat siguro di kidan. Nako, taorin na dak dito pagbaludan. Adamat kasukat kon. Napimbitas ti biyag na. Tado nga roti kwarta ni Jude. Adabalay mi irin. Baka itanggit adada nga pimpintas ken nakumpleto talik kami. Tada ni Jude nga gimatangan kadagita nga pagkurkurangan. Nga kasapulan ti unag ti balay. Baka itanggit napipintas ni arwadan na kita nako. Baka dapat kitin bukod nga motorsiklo ni June. Baka ano, sandala nga, agpaspasya iti mall, baka mapandabat ka rin iti napipintas nga lugar iti Pilipinas. Baka nakadanon dan sa Boracay. Baka nakadanon dan jay Tagaytay. Baka nakamantabayin sa jay Hong Kong. Iti Disneyland iti Hong Kong. Baka nakapandapayin sa jay Paris. Baka no, nakadanon dan tinaduma-duma nga paset. Tilubong. Oo, sangit ka manin. Sa bagay no kastama tinagtungpalan ti pamilya. Naragsakdan. Naragsakak mat siguron. No kastama tinagtungpalan. Babaamon ko sa ti ana. Ore sana kung makarkaruat. Dito ay aklatan mo dahil pagbalutan nga matay. Pamusoy akong dagiti. Ti pamilyak. Nga para kinjud. Bayak idan nga gragsa. Hamo panunutin deta kakusa. No mapalurang ka, ha? May kang katigod na away nga mga wayawayan. Pabaniti mapardon ka. Mapaluran ka. Agsubli nga matlang sidong na. Tapno niya. Baka saan ako nabigbigan di kita anak ko. Baka saan ako nakayat pa iti asawa. Ngayon si kanto pala tilegal nga asawa ni Lagrimas. Basta, di akong kayat pa iti mawayawayan. Kinunak idi manong nemi, ngayon idi maaprobaranan manong nemi ti panakapalor ko. Naragsakan akmat lang. Congratulations, it's a gani. Sabi ko matasang kanto na magkita pa yun. Ngayon nagkita ta, adat ka ko maitirwa. Awang ka ti pagbaludan. Kaya manang sir, hindi pa nang tulong yung kanya. Kas ka na yung matulungan, tikas kang ka, nga nasingpet. Tam na masubliam ti pamilyam. Bari nga tapos subliak ka pamilyak. Api ko mga awan. Amoy yung matindi istoryak. Sir, agad agawin ka. Agagdaros ka sa di balayo. No, amoy no, anya ti kinapod no. Saan ka abas talatan mamati iti surat. Awan nga rutin nang ipakaamuak manong nemi nga nawayawaya na akong. Iridalan ko nga agturong manong nemi ti lugar mi iti panaglugang ko iti bas. Kasla makatek-tek manong nemi ti panaglabas ti darikmat. Numabalil na kumakit kahit kun ti dumanon. Anya nga tanga eksena ti makita. Manong nemi, tinunuktak ti bag ko. Ngayon ti arwatek. Iti lansad deta nga bag. Nakasagana manong nemi. Ti binungon ko iti papel nga triple blade. Nga nasagana nga alaik. Iti kanito nga madugtalak ti kinapudno. Agsagana ka hudas, agsagana ka manglilipot na babae, na mapaneknekak, tay kunakon, naragsakak ngagsubli ti pagbaludan, mapapatay kay lakid di.
Manong Nemi night trip. Nag-night trip ha. Kahit naman na Mark. Nabigat. Lipas pamigat siguro. No makadano na kamismo iti lugar mi. Iti balay mi. Nera na idi manong Nemi nga Sabado. Ti kabigatan na ta Biyernes. Idi mawaya-waya na. Nagbasbasa. Nagit anak ko siyempre. At daday di balay. Tawan day di eskwela. High school itan manong Nemi ni June. Naggraduar. Uno. Fourth year high school. Uno naggraduar nga tan. Tsak sigurado. First year college. E din to manong Nemi tani girly third year high school. Baron ni June. Balasitang maten ni girly. Kadadyan nga taita tilang nga nila grimas. No naasikaso na nga na siya ti bagina. No inted ni Jude ti amin nakasapulan na tapno mawentiner na ti pintas na. Napintas lata ti asawa. Ket ni Jude. Munot taon na. Idi may balodak plus 10 years. Hanggang tapay nga nag-asawa. Uno talaga kalingag dindin na doon ti asawa. Makapungtutak manin manong Nemi. Talaga makapungtutak kat nakigtot ti kaabay ko nga bakit. Barok, abay. Agtagtagainap ka. Sana na. Nakigtutak na lukag tibot na imas katurog ko. Ano na nga probinsya tayo na ya. Diyan ka muna na. Sige, sorry no. Na-disturb ako man turog yun. Makadano tayo siguro sa dyan to no alas 6. Ano ka din oras? Kakap-kapeta itay. Jak dimsaag no agsartin kay manitay. Alas 12 tayo kape. Nagkape din kita ay driver kan konduktor. Ilakit dandanita nga rin. Tanata alas 3 sabat tayo. Dandanita. Medyo na perdian kami manong Nemi. Imbes nga alas 6 nga makadanon kami di terminal. Nagbali nga alas 7. Nangala ko na dagos ti tricycle manong Nemi kadimbagak iti tricycle driver no sa dinno ti pangipanan na kanya. Apag disag ko manong Nemi ti tricycle iti maited ko ti arkela ti tricycle manong Nemi ket pumanaw ti tricycle iti sanguwag ti balay mi. Adun ngagpeso ti nagbalbaliwan na. Pimindasen. Idi adurumwar manong Nemi ni Jude. At ni Jude, iti dito yung oras, dito yung balay. Nakasando nga nakashort. Kahit nangasawan, imyan. Siguro manong Nemi kat kajag-jogging na, uno. Saan nagmamakita kabutasan ba't nga siyak iti nakaiturungan ti matan. Imadayo iti ruangan, manong Nemi iti ridaw, ket marunong ba't manong Nemi nga rimuar nilagrimas. Nilagrimas manong Nemi naka-duster. Tsaka mo no, nakabra mo no. Nagpakpakita manong Nemi ti abaga na nakapudpudaw, na nakalablapsat ti asawa. Agsasarita da nga agin inisem. Takit ti ayop. Urayat manong Nemi ginarakop da. Tabdo adad da nga mamati at ngem sangkumot nga nauray. Ngem apay ko mga ginarakop na. Kat bigbigat. Siguro kat nagpatpat nagpapas na iti ayop. Anong Nemi, inanak ti punyal nga triple blade iti lasad iti bangko. Kat pinagpatak ng gusto kat kinunaknak. Ay, ayop kayo! Super lang manong Nemi ti panakadlaw da nga daak iti asideg na. Uy, mano. Ada, iti banda na ti amyanan kit tipturong dagi matang dagit adda iti laon.
So nga sanda ka Natalia wita. Kasto ko na yun manong nimi ti paspas kun nga umasidig. Papatay kayo, ayap kayo! Manong nimi nakapaspaspas dagiti pasamak kasladyak mamati nga kasla nagbaliw ti eksena. Dududualayang itay tinakitak manong nemi tilayang nga manglilipot nga asawa ken ti Judas nga gayem ko. Ngem apay nga dabigla nga maikatlo nga iso ti bimalaet. May isa nga baro ako nana. Han! Papang! Han! Siyang ni John, papang! San yung ituloy nga ibagsulat, Tano ituloy ko manong nemi isuna. Iti pakaiduyukan, ti triple blade nga ikan. Iti nangig ko manong nemi nga siyak ni John. Kasla, ada nangigawid ka na. Manong nemi, noon tuloy ko, baka mapapatay ko kumati, bukod ko nga junior. Imbag tanakala alis to nga bimalaet, imbag lagi din tinimpukaw na kit imawi nga dagos tinagan nga John itilapayag ko. Tapos ang pasardengak manong nemi. Inigaman ni John titakyag ko nga nakaigam iti punyal sa nakinarako. Pang! Amok na si ka. Nalasing ka nga dagos, pang. Lumampit pito pa lang titawin ko ini. Yung napalit ti Dara, papang. Siyang ni Junior mo. Nalasing ka asigod. Iso nga dagos kong ginsarapan ti magikit. Impukaw ko nga siyak ni John. At nasaan kayo nga subli ti pagbaludan, pang. Nabayag na kayo ng inururay, papa. John, nagsubli ako. Dangwaya-wayaan ako nga man nga na ito nga nasang batak. Ano nga minti anda iti panunod siyo? Apa nga nagpungtot kayo? Apa nga kayo nga mapapatayin di? Asin kayo nga mapapatayin? Ni Ninong? O ano ni Mamang? Isuda nga doa. Gabuta lipliputan dak. Nabayag dak kung nalipliputan. Saan nga po nun eta? Mamang. Na kami kinigaling anak yo. Putot yo. Na kami tipagsaludsudan yo. Gabuta na kami tayo matang. Noon niya tipudno nga mapaspasama. Naadaman nangindahan ka na kayo timating ang damag. Saan ka nga mamotpati, papang? Na kami kinikarli ti pansyan nyo. Na kami tinagbaring nga saksi ti kinasiya at ni Ninong. Nga di nagnundawayan itikawan mo. Gusto nga paiso, papang. Kinunamat manong nemi, ni girling itay palag, nga kahit na kumamat yung marakop. Inarakop ko nga duha dagiti anak ko manong nemi. Anak, dangwaya akon. Humay nga mang sulnit ka dagiti hadong nga nagkurangak ka na kayo. Sa nga pulong at awan anak ko. Sulnitak dagita sa nga pulong at awan, tiyan at nga tawan. Nagsingsing petak nga po ka na kayo. Tapno saan lang nga matindog. Itikawan ko ti danayo. Iba't patik kayo anak ko. Itirog atak dagiti duwang anak ko manong nemi. Ni Jude di Masrik. Kumpadring. Parang sa akin naklaunay. Nawayawayan kan. Kaputadakan. Nawayawak ka matengam. Mangsangoy ti biyak ko. Ti panagpamilyak. Sana ka nagasasawa. Kabayatan nga awang ka.
Tap na matulungan ti pamilyam. Kas pa lang bigbig ko ti utang ko na yung baganakim ka. Insalakan na. Kad nagbalin ka kriminal. Gabuti utang ko na yung baganakim. Kas itikarikan ka kindaw mo. Nasaan ko binaybayan ti pamilya. Napapintasin dito'y pangted mo nga balay. Ang nakompleto ng dali kamin. Nakasapulan na gitanak mo. Nangroon ti pa nagbasa na. Marigada ni Lagrimas ang mga sakad siyempre kasapulan na gitanak mo. Nangroon na kita. Na-terminate isunit trabaho na. Kahit nagrigat mga alat sa bali nga trabaho. Intultuloy ko ti trabaho. Kahit noan niya ti akim mo isumat ti nagbaling akim ni Lagrimas. Panakasekretarya. Ngayon no, daman dagiti na idanon kang ka nga madi kontra ka na kami. Saksimi niya po Diyos. Awampulos ti madi nga napasamak. Amo kapigbigan ti utang ko na yung baga nakam kang ka, kumadre. Isungan ni Ramay, jak pulos inig ka man, kinilagrimas. Numapi nga dak dito Imyang ka? May anak gabot ha. Siya kinatulungan ni Lagrimas nga nang entertain ka na kiti. Bisita idrabi. Birthday ni Junior idrabi. Ay, nagpeso. Belated happy birthday, anak. Sayang pa pang nasapsapal ako Kas na ko nak, gabotadakan. Sangwak mo di pamilya. Agasawak mo din. Asinot sa wayo. Adam na nobya. May tantan lati kasarmi. Gapungor ti karikan ka. Di ka nito nga da asawa ko. Baka no, jak tumatulungan ti pamilya. Isunat itataadakan. Kumpadre, my friend. Sikan tumitlat ang baling ang best man ko. Pakawanan dak tanagpanunod na kitimadi. At ang amin naawat ko nga surat. Yung bagata, awan titagas nga naramid mo sa diyay. Hindi tapat siyang tinilan surat. Aramid medlang. Ti pamilya nga napapatay mo. Pamilya ti napapatay mo na diyay. Tamang kasalaman damdam kung aramidan dati amin na pamuspusan tapno. Saan ka lang nga basta maibalod. No, dikat mapukaw mo pa iti pamilya. Kaspaset iti panakadusam, iti panakapapatay mo, iti kapsat na. Ay ba, naibagunan niya po Diyos, kumpadre. Tane, adakat to yan. Nagrubatak labihit, tagabit akon. Jun, mabaling ka din nga. Balbaliw nga maangay. Iti birthday ni Jun. Kito na, bakit nga saan? Can welcome party para kang ka, kompadre. Ay kaya manak, para ito no, Rabi. Ngayon, orin no saan nga dumtang ti Rabi. Kat may liliw titunggal may sagada kayo kay ni kumadre. Apagid din nga saan? Jun, Ninong, girly, tito. Saan nyo nga disturben da papangkin mamangyo, ha? Amo yun tikait ko asawan. Asit gamon ti asawam. Asit gamon ti asawam ko na ni Jude manong naming im Lagrimas ti masdag nga nangarakop kanya. Ay, sakali. Nagama na kinapod Diyos at inumpal kan pinatgan tinabayag kun nga nila. Yung pagpakaaskan ko na. Nga dumteng di kasto nga kundaway nga makamagsublikan kat marakop ka, marakop na, maagkan ka, sa gani.
imatang dagiti anak mi ken tigayem ko kumpadrek manong na imi naglanang dagiti may iliwan nga bibig mi kinilagrimas. Namin pinsanan manong na imi nga naiwaksi ken napukaw tigura nga agar ari iti kaunkak. Awanen manong na imi ti pungtut ken kura. No di ket nagsublin ti ayat. Agnanayon nga ayat ko iti asawak. Nga mariknag madten dayta nga kinapudno na kanya. Kasta madten dagiti anak ko. Kaya di temteng nga rabi, saan lang nga rabi manong. Tatalaga nga naipahanan ti ilit itong galmay sa kada kami ti dayta nga aldaw. Nga di temteng rabi, welcome party na isakot para kanya. Kada ito dagiti matender manong. Ato dagiti nagbalin, ngay masadag kanya kasaksi, iti kinasya at ni Jude, iti pamilya, nga kaawan, iti anyaman nga madi nga relasyon dano ti talaga, nga nagbalin nga napudno ti kayem ko. Akasmat ti kinapudno ti asawa. Nga tayo talaunay manong nemi ti nalaos nga nagpagyamyamanan kinahapo Diyos. Tayo tilikodan manong nemi ti nakala nga panubok, na nagsang nga panubok, nga ingkam linasat. Saan na po, saan apulos hang narakrak ti binangon ko a pamilya. Nagtalinaed iti kinapudno ti tunggal may sa kada kami iti asawak. Wen, sa nga pulaman nga tawen manon nemi nga naguped ti ragsak ko ken ragsak mi. Ngem na silpon met laeng manong. Kalpasan nga nakapagsubliak iti sidong ti pamilya. Kadkas iti ingkari manon nemi ni Jude nag-asawang maten kat siyak tinagbaling ang bestman na manong nemi. Wen, intultuloy mo lata ti panagkuykuy kumi, panaggayim mi, panagkumpadre mi, tapos nikas takita, agtultuloy mo at mag-isakad ko ti masakbayan na kinituwa nga anak mi. Nagtalay na din, niglagrimas, iti balay, manong nemi saanin nagsapul pa iti trabaho na. Isulatan ti mga sasikaso mo tultulong ka dagiti tuwang anak mi. Kayan ka dagiti haramin ti balay. Wen, nagtultuloy na tamat manong nemi ti kinasinged itong galway sa kada kami kini Jude. Nga nilaing patay siguro iti mabaling mabagsina kada kami akas ag best friend. Dito nga ron ti pagkasalita ak manong nemi kadagyaman aklaunay iti anos mo nang ibasa. Kat sabi ko nga dadamat ni batik nga adal liwliwagan pagsarmingan ti biyag kadagiti patag nga nibngeg. More power to your program manong and God bless. Toy nga dagyaman nga pagayam mo isagani. Thank you Kenka isagani. Thank you mat kadagitay demngeg kan nagbuya. Maraming salamat po.